This is the most famous dish in north of Iran, where I'm from, and it's called baqali qato. Try to say that. Do you want to know how to make it? Let's go. Let me show you. تو بارونی ببار که باغم بکنی تو آفتابی تو آفتابی بتاب که داغم بکنی تو میتونی با یک نگاه دلها رو بیتاب بکنی هزار هزار ستاره رو از خجالت آب بکنی کویر خوش که تشنه رو سیرا به سیر